Noi muntin gamtina jeng kuki chate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. Asa som leng chanela thuso nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun ni adinga ki gong thuso ho nangai pantaw hite. Thuso thumakai. Tu laita inam sungu hotling mama jeng. Tringaleng moiva in apen na ho Ukrul district sunga somdal ho humvil na ding thua lunggel neo kise khom ho anangai khom hite. Thula lo kuki le meite gal chance la mai hi. Meite government topang laksom ni wal mi meisan hona sanin avet dal he zeng wang ova alut sa u kumsom ko wal te se athi diko na apin nagam chi mai hi bove thupi ta gelding hi poi. Kuki lamkai hangsan neiphat ahitai UT for Kuki V1 kukiland ti a seiphat ahitai sumdu ho ikizo do sa adiuham so pi tamta melse ta athi neilago tamta kichai ho tamta ki halha chule pona ji he lamkai neiphat hi taloham iti chan ikilhep na alai diuham sumdu ho imacha hilo meile gal ahung umle gari ki choloi in ki sa aloi anavevin koiman a hai hi poi Yuti akimulo le mipin nikimo ovet lo diu hi tu le tu a me theite in Manipur sunga agin pen uchu kuki te hitawe chuti hi zia kachana ga holung a holu hi kuki lamkai hangsan ne leu hen Yuti mo na ding nai pen hi Yuti for kukiland ti a hangsan ta a seiphat hitai ingol sot ule sumdu sen ezo do diu min egin pet le lamkai ching hangsan ne ngai hi meilhei kumni wal kuki district alu zolo chu zum a hi ve state government to panga lut zolo kiti chu akichai hi ve zumhan atho owa zolenal aseiwa kachana ga muiwa kichai le tangkul faction umpai ding hitai thula lo zaleng rong ho na sanin avet nom lo amaho sungjong hung ki boi che diu hinalai hi kachana ga khachana galen a recognize umlo India sunga chu hoinai gam state hile kuki chu recognize hi so okay chuti ji a chu social media a ikilhep ta alo diu hi thupi ta gel phat hitai ta chanu le ta chapa ho by Kuki today Northeast India adinga revolutionary leaders minthang pen NSCNIM lubo tringaleng muiwa kitipan apin na ukrul gam kai sunga somdel ahum building hi imacha ahipon ahiwangin meilhei esan hole kuki sunga mingol kiloi khom na phabem ho zalin ahum mo min than lo tai meilhei ho hi mingol hi pove ngai lut na be evua welcome abol ozong ahipoi politics lut ta a welcome abol u hi kuki te to akido pet ta u ahi zia milung hol hi ve chule huithu kha zong ki vui hi kuki sunga UKLF ZRA KTU chule EKCA chasat kamzong district ho in welcome abol wang uchu nuizat umta hibove civil society kiloi khom na level a EKCA hausa kiloi khom ho bang chun thlangphung ta a mai pha avet thei u hinai azi chu amun amol in apo hitai NSCNIM bulom la ata a cheng hivin malchame khamzong hi povin limna tu thot anei uzong chu chuti ta en akilom mo poiti a ale lam khana gel thei hi thonai tu a zun che do lewa bune thailo tuidon thailo khoma ti phedet de na sulni ki hot lewa hi bang se so UKLF ZRA Zoro KTU kiti ho wang hi uisu tabang be hi ve hoiza chiding ba nahi sa oham apin na khusung akavil got mai hi bove kuki te mel malen pen pa khathang noiza larzeras banga da le theina lai organization umjing wang hi wangsen umta khachu hi KTU kiti ho de set wang hi vedda umta ko nihal ati ho chu hi jing uve muiwa chu somdala umsunga bukong mekong sop ding le jingka ni tha a thacha ding buhon me hon ding tuikhai dinga TKU te chu ngan se na ki pe hi ve adang se wang chu hi le muiwa bek dom le ding akisil na gong tup ding again ko khaw sut thlam ding chule muiwa jinu ni sop dinga ngan se na ki pe hi ve EPGA chubong lom a humpi chapa khat si an lengpa ang sunga bo khumuham itile asa khawdingu le alol hom sungdingu akivet ziu angol a thi sangin hin aphazoi ati wa hitai inam sungu hi ivet le nuiza zong i umngap tawe itop leaders hola GMFDI ya ngoldan zong dimset kitta somdal zon ding hola hibang se so zingu lungdon thindon i umgam tawe Elthani sim som legate kumsang ni le som ni lenga zan heni khochun
akhat vei chan na golui muchi ke ho khom na chu pathen lungsen azal in golui muchi gochin in committee zong sim do hitai ahin la lamkai ki thlengdo min hole adang dang ho hi ahung ki su to zo ting le I het theina ding wa hung ki ta do ding hitai aje chu lamkai ki min vo na ho hi pole pa ki min vo na banga hung ki sim ding ahin ananga ha jingo hite Northern Kukiland Kangpopi Kangui District Zong ani a akhan to dung zuin Kangui Town to Modbung Khopi chule Modbung Khopi to Kangui Town local taxi Monday ni le thai panding hitai chule private are reserve bonum umzong le hite hi contact number 9862 384150 chule 6009978 Ngambom Kholep Kangui District Northern Kukiland ama hi na contact thei u hi hitabung thil hoi thil pha igam sungu Kangui District sunga hinpulut ho chunga Kuki ta chapa ho in na chung chewa ka ki pa naw ka hin phong do ve chule Kuki ta chapa ho na kom wa ka taw na nom uchu hi chi hi amin Kangui taxi ti a sa thei ham ti hi lungel a umin igam sungu Kangui District sunga thaiding a hi ze in amin hi Kangui taxi sa thei leo hende a hle e na hin gel thei uwa amin hi Kangui taxi a na hin hial diu ka kinem uve media wings Kuki ta chapa ho